the field, boys. Come on, Sam. Get in position. What's the wind? They got the wind. pass. That's unlucky. Yeah, right. Right. Without reaction, go back and have a 10. Go, go. Penalty. Move the ball, boys. We're down the man.
Long kicks. Tackle, Jimmers. Aelod y staff o Ysgol Eglwys Newydd, Bydd Fleg, Bryn Cyfynod a Garth Olwyn i dod i'r babell canlyniadau a siarad i'r tîm ar yr ochr llys y sgwrta. Member of staff o Eglwys Newydd, Bydd Fleg, Bryn Cyfynod a Garth Olwyn, the captain of the registration tent took the team on the left-hand side, please. Diolch. Bench, boys. There, good pass. Leland. Take more pressure. Yes, it kind of is. Un y nesaf yn cael chwarae yw gêm am 20 munud i'r 2. A fi gael yn gêm merched, a cael rhyd un, Ras Mawr yn erbyn Penwedus, cael rhyd 2, pitch number 2, Barthalet, cael rhyd 3, pitch number 3, Llangharw yn erbyn Cefn Hengoed, cael rhyd 4, pitch number 4, Dyffryn Aman yn erbyn Barthalet, cael 5, pitch number 5, Hengoed yn erbyn Bro Eder, cael rhyd 6, pitch number 6, Bai Baglan yn erbyn Ysgol y Berwyn, cael rhyd 5, pitch number 7, Llanddynwy yn erbyn Abereiron, cael rhyd 8, pitch number 8, Bro Heidi yn erbyn Ysgol Uwchradd Caerdydd, cael rhyd 9, pitch number 9,